Talafatu talafola radio Samoa le nei fo i taeao, usi me lau whaafonga o tala mo le nei fo i Aso Lulu. Wa mai ala palota ma ua mafuli le langolango le to atele o le au whai ngā luenga e whaia solo tetee le Kiwirail. O le tetee o le a fiai whai ngā malanga wa a whiwa e le sami, whaapea trains i vaenga umo le atunu. Tala TV tasi mai le afe 5 ma le wha palota na whaia. Toi titi iwa 15% o palota na io e ina le whaia o le tetee, a o fina winai le si itanga e 8% o totongi. Mai le yoni a whaia e tau nuu le nei tetee, o le ulua i taimi lea whaato ato e whaia i se tetee a fiai au nanga i vaenga umo le atunu. Talu mai le tausanga e a feiva se lau iwa sulfa. Ua whaailoa i fo i le sui o le yuni o se whaai unga e le i mao na whaia, ma ele o fia le au whai ngā luenga, ai mai se o le alava sa whai ngā luenga le taimi atua na whaia i tāpol COVID to tonu ni usila, o nau au nanga whaapitoa, ma o loo fia wa ai fo i nei tangata ngā lulue i le amana i o lo lātou sau. Ele o mauti noa i le taimi nei se aso e whaatau nu uinai le tetee. O le poa nā nei o le atua e lapataiga vaega luai Waikato atoa. To e tasil minute le sfulu lua elva veawa nā nei o le atua e fo ia isi vaenga Waikato o loo lapataiga vaenga tolu nei ma Aukilani i le lapataiga vaenga lua. Saunol pale mia Jacinda Ardern o se whaai unga o whaia o le nau ia vave ona se e atu i le COVID-19 Protection Framework. O le olo whaatali le malo i se fautuanga mai le soifua malo loi nei ma whaia ona vave se e le Traffic Light Framework. Ma o le whaai unga fo i wanga i sa oai Waikato i le lapataiga vaenga lua. Ai misi le se tepulo na tolu le lapataiga vaenga tolu. O le alava fo i olo o fua i fautuanga le soifua malo loina. O loo mawhanawhana le taitai o le atunu i le whaai unga o le aloa ia nā nei, e ui, o loo alia e mai pia cases whaamaoni i Waikato, ma o nei cases e feso tai. Talo mai o nā afia le atunu i le Delta, ua lua se lau tolu sfuluiwa cases whaamaoni mai Waikato e o mai ananafi, ma o le aso nafi le ana whaamaoni ai cases fou e fitu. O le alu e se atu o Waikato ma le lapataiga vaenga tolu, ua totoi ai nei fo i na o Aukilani. A o tala noaila ia Aukilani, o le aso atai au whailoa e Jacinda Ardern o le awha lau tele mai iai le tūlanga o le aiei tuaoi o Aukilani le nei sama. Ele i mawhaiona tala il pālemi le whai unga le malo mo tuaoi o Aukilani ana nafi le afiafi. A o fofonga mai le swing o le aiei Waikato, ma o le mafuanga, o le ele i mautu se whai unga. O le whailoa mai iai o le tūlanga o le aiei tuaoi o Aukilani o whailoa il pālemia, ele ngata o le atala noa i le pui ngai te tawana iai. Ai pe whaafewheo na toe whaatanga le whewa isa o loto o tangata New Zealand. O le wasavali le lua masina tālu na whaatapu la ale so ona kolo si o tua oio Aukilani pei ona Amata faia mai le aso luas fumaletasi o se tema. O le aso luas fuluivo le masina nei leo le a Amata wanoa i le tuilo na tolu po le booster. O le ua mai a wha maunia le wha o ngā o le booster e wha o ngā e vai la au le Pfizer, mo tangata se fulu valu tau sanga ngā i lunga. Ma o saunola minstall COVID Chris Hipkins o so o se tasi wa atoa le ono masina talu na uma le tuilo na lua o le ama whaio nanga wa ai. O le tuilo na tolu le nei le ai fo i se tutongi, ma o le awa noa mo so o se tasi o lo i tutono ni usila, tu salava, pe ele i whaia i nei o tui muamua. I le sa wai o le whaiunga wa iai, o lo o matua i fautua ina le tatawa na whaia o le tuilo na tolu mo i la tō sidia ma le ono masina, talu na uma tuilo na lua, ma ele o whaamalo sia i lalo le vaccinations pass system. Mai le ministao le tu sa ma le se lau fast full faafe, tangata wa atoa pe sili atu fo i ma le ono masina talu na uma tuilo na lua. Pei ona Amata whaia mai le masina o Februari tui o tangata whai ngā luenga i tua oi manofanga whaanofo i sea, le vaenga le soifo malo loina. Whapea tangata mātutua e maua lunga le tūlanga la matia i le whaamai. A o tala noa ai le booster, mo le taimi nei o le whaamua le malo o lo iai o le whaia lea o le tui muamua male lona lua o tangata Maori whapea tangata Pasifika. Tala whaai o nei tae au, e le mawhai o na ulufale le faiaoga i le i whaialo na tui muamua i loto a le aonga i le so. O le aso nafi le ana whaangata i le aso na polo ia mai mo faiaoga i whaio lato tui muamua, ma i le telo reporti, e iei nisi wa onga wa filifili lava faiaoga i sava vali ese ma lato ngā luenga, ona e le mana na o i le tui. O le ua o fufua mai ei taimi o nisi o tangata kiwi e fesoasoani le ngā luenga faiaoga o lo totoe, ma whaawau le ngā luenga mai le so. Reportia le Herald, o le tele o le fesoasoani whaalau Iloa i lunga o le Twitter, e mawhaiona fesoota i atu, ma o i lātou nei o lo mawhaiona fesoasoani mai ia o ngā whaia i lunga online. O le aso atai au leo le ato e fo i eiva senga tasi se i o eiva senga se fulu,
A Aukilani whaapese vaenga Waikato whaatoa vaenga lua mai a taiao e a o onga i totonu potua onga. Ma o le popolenga o lo iai, o le whaau popole o le avenga i lungo faia onga wa mai a whaia o lātou tui, ona o le leto e fo iane o faia onga i le aini tui. E o mai le taime tu whaatasia i tala fowol taiao e le o mauti noa pe tu o fia faia onga, a onga ua a fia au nanga, ona o le leto e fo iane o faia onga i le i faia tui muamua. O tala na o le taiao, manuia le nei aso.